Trabaho na pod. 6 AM na. Mata na pod. Pero joke ra. Snooze bitaw. 6:05 bitaw kong bangon. Ay, saman. Sige pataan eh. Kapuyani eh. Pwede man na akong adlaw. AM na. Ako dapitas man daw eh. Traffic na pod. 6:40 na lang. Napa ko diri. Mantag day na pod malate. 6:47 AM. Hala. Ano sa bayhana? Basag yung kani siya pa doon sa. Hi miss. Lagi lang ko. Trabaho na pod. Lah, sugat na sarang kilay ay. Pero gwapa gyapon. Agi na sad ko. Nanasad ni siya ay. Ako kanyang storyaon sa. Hi miss, asa rin ka pa dong? Murag ganina lang ka nagatang og jeep diha. Padung work? Aw, asa rin ka work? Nano ka, oy? Kuan, gigupahan nimo. Dili ba, basig maagian na nako. Ali, sakay na lang. Weirdo kay ka. Kibaw ko mag-jeep. Pero if you change your mind, mo agiram gyapon ko diri ugma. If I change my mind. Opya di ay ha. Mo na inindot. Pakipot gamay ba? Di pa gyud siya pwede musugot. Abi pa lang easy girl siya. Palit ko kopya ron. Di gyapon ka mo hitch. Nakoy hopya. Excuse me, I can afford to buy my own hopya. Lahi man ni siya nga hopya kay naman ni siya magic. Uy, ni katawa siya. Buang, umuwi ko ni katawa. Niubo manggog ko, bakon ra ba ko? Aw, suit yourself, pero if ganahan ka, narayabong ko ugma. Palit ko dagang hopya ron. Di gyapon ka mo hitch? Mayo sa ganun kay consistent jud ka. Di jud ka mundang. Ano gyud ko? I know what I want. Bitaw hitch siya gali ni. Muram sa ti ka giingnan nga pakaslan ti ka. Sige na, ali na, sakay na. Mentag mo sugot. Fine. Yes! Sus, kung walang jud ko nagdali ay. Yung mo na dito siya. Mo na ditong sugod sa akong potential forever. Hi, nyalipay na ka. Hitch na jud ko ha. Uy,
Achievement unlocked kayo. Ay, Dave di ay. Michael bro. Ha? Sure, uy. Joke. Malaya bitaw. Oh. Hi, Malaya. It's nice to officially meet you. So okay na no. Nihitch naman ko. Hilom na ta. Okay. Oy, time sa akong kartulina ni Lupad! And they lived happily ever after. Joke. Di ba na yung nanay in real life? Tsaka sunod may tabo, no? Tune in next week. Hi mga season orbs! Si Malaya na sad ni. And it's me, Dodong Dave. I hope you liked our first episode and I hope nalingaw ra mo. Tune in next week for the next episode of 647! And please don't forget to follow my social media accounts at HayMalaya and my Facebook page, that's Malaya Macaraeg. Please don't forget to like my Facebook page, Dodong Dave, and follow me on Instagram and Twitter at Dave Kirante. Hashtag Maldives!